Khowela Cricket Stadium lianber Motira Ahmedabad chu Narendra Modi Stadium tia mingtha kania he stadium hi nilai ni khan President of India Ramnath Kovind chuan Union Home Minister Amit Shah Gujarat Chief Minister Vijay Rupani te omlain ahongani he stadium honna hi India le England tena day night third test an nei maloka nei ni in he game hi he stadium saktharin international match athlete masak ber ani zui bok Narendra Modi Stadium hi Sardar Vallabhbhai Patel Sport Enclave zawjet huam chunga omni in Khowela Cricket Stadium lianber baka natatorium athletics track and field football stadium field hockey le tennis stadium indoor sport halls arenas outdoor fields velodrome skating area te po omvek donin Ahmedabad kho chaklama Sabarmati luipui kama ekhar jani vel azaw a in pharani he stadium siam thatwak hi Prime Minister Narendra Modi an Gujarat Cricket Association President ani lai le Chief Minister ani lai kumsang ni sompali dai towa bultran ni in a stadium hlui chu chut chiat ani hnuwa athar sak ania Khowela Cricket Stadium lianber le facility thaberanga ngayani stadium hi ama chuan Sardar Patel Cricket Stadium Motira tia hriat thin ni in thutna singli le sangkwa omthina nia tuna chuan ekhar somruk le pathuma zaw ni in thutna noi khat le sing khat om to ani nikum khan he stadium a vek hian PM Modi chuan US President Donald Trump chu thlengin mega event Namaste Trump ti kalpuina hmun ani bokani Myanmar buaina le aram mi puite buaina Myanmar rama tual chung buaina a thlen mek lain Malaysia chuan anrama dan lawa lut Myanmar mi sang khat somria le paruk te chu athon hoa Myanmar sipaiten sarkar thu neina an hne chu awanga mi puiten lungoi lo na lantira ramchung boruak a that lo chome ka wangin Human Rights Group sang te chuan Malaysia sarkar hne na Myanmar mi te hi thon kiri lo turin an nge na ni ma se Malaysia chuan heng mi te hian dan an bo chiania soin athon kiri ta thowani Malaysia ram atang thon kir te hi truck le bus mangin thole ni khan military airbase panpui an nia heta tang hian Myanmar Navy long pathum hangin phur ho an ni Immigration Department a Director General Khairil Zaimi daw chuan an vai hian Myanmar rama kir hi anrem tivek ni in asoya Kuala Lumpur High Court chuan amha in Myanmar mi thon ho tumte chung thu ngai tua hun hi ti khotlai ani awangin thon ho tumpo thulri turin atia mase ko thupe khi anzom talovani Amnesty le Asylum Access chuan Myanmar ram chung boruak that lo chomek laya Malaysia in Myanmar mi sang khat chuang athon ho chuan athong hle ti ansoya International Principle of Non-Refoulement palchutna lian takani tin thon ho zinga nau pangte antel boka wangin Malaysia chuan Convention on the Rights of Child noya intiam kamna po abo chiani antiani NGO za somthum chuangin sipairo relna noya aom chung chuan Myanmar ram hne na ral thuam le akai hnoi man ruate salthin chu khap turin an ngen boka ral thuam hi leitir chun jom zel an ni chuan Myanmar ram mi puite shek bel zualna man ruwa ani theidon ni in an soyani ram engemaw za chuan Myanmar sipaite shek na hi an lo siam towa ma se Myanmar supplier lian pani China le Russia ram tero an langoi reng thungani Myanmar sipain Foreign Minister atana arwathar una manglin chu nimin khan Thailand azina sipaiten civil sarkar thuneina an hne chun huwa Foreign Minister Aung San Suu Kyi thak turin una manglin hi an ruat ngalani sipain thuneina an lak nuwa senior official zinga rampon lama jin chuak masaberani Minister hi Association of Southeast Asian Nation Asian malakna in biak na nei tura jin ania Thailand Foreign Minister Don Ramudoina nen anin bedon ani Thailand rama chamek Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi nen po anin murin ani boka Myanmar sarkar document pudruwa voin hian Indonesia Foreign Minister hi andrama ajindon nia tarlan ania ma se Indonesia lam chuan engma ansoi lang lo thungani Marsudi hi Myanmar ajinani chuan February ni khat nuwa ram dang shwai tu zinga Myanmar ram tlo masaber aniang
voin Myanmar kong zo na po boruak aso sang thar le lea sipai sarkar du lo mi pui pung khom te no dar ngai na an sia to lo wangin sipai te chuan man rodang mangin che tan thole ta sipai ten man ruata na an man ninge ya siat mi enge mo za chuan kholaya civil disobedience movement kong zo te ti buain an siam sei mangin an lo wak boka thalaka kan hu me kang khian sipai lam tang te hian chem sei le sai re kher te an lek chuaka kong zo ho lo wawin an lo ti buaya buaina a chua phani buaina chuaka hian thi le liam anom siat ani lova sipai te che lak tum dan ero amak sak sot le ani heng kong zo ho ti buai tu te hian mun sang sanga tangin chet an la nia soinin then khat chu rengon khopui rail station atanga sipai motor atanga an chuk lai te mu ania heng mi sual ho hi mi pui in thuam dan pa nga ya anin thuama wangin siat san an har hleya mita hutu ten an soidan chuan an man roken le an benga in biak po na man ruwa an vua te atangin sipai ho ta na thok sipai ho tirka an ni ti asia theita ni tiang neu neu ho deu anga lang mi pui te ta na ngai that thlak si lo thil hi a thleng ta fo maya Myanmar sipai sarkar thar hian engang thil nge a thlen tir zel don siat thiam a har hle heti lai hian tiang boina chua theina tur an malak na tenom tak mu chua ania heng an mi roi te hi sum hanga an chhor te ni in a then te chu an thil ti tur ai nan lo wange ni an poisa hlo thleng poin ai nang mi alova a then in chiat sing chuang an hlo lai in a then in chiat sang khal le zali vel lek an hlo thunga heng an hlo le an thil ti dan hi an roi te ming lis an record na bu le khapuan bun ni an mu chua wanga hre theian ni heng poi khoi tura an roi te hian an thil tum an ti hlo tlin tak tak main mi pui lam hian man chuakin thil poi thleng tur laka an him sam ni in an soi boka chanchin thar then khatin an tarlan danin tuna hian Myanmar hian sipai nuai khataya tam ne yangin anin soya adik tak sia thelo ma se sing sari aya tam an nei om siat ani ngai lovani NLD party ho la chuan sipai sarkar kan du lo ti in an mani party an lal theinan kong sang sang hlado sang sang chamin kong an zo mu mu brenga an thom po na khovel angor phale ome chuti line side bi lampo anom mai mai bik lova an ni po hian sipai sarkar obena an du bik lo amai ro chu sipai thu nei na in kum khat chungram achin feldan turai ro chuan anin ngat le ome temporary government hian program fel tak aduang vea election commission po adin fel toa in thlanna thiang him le fel tak free and fair mangin election abuat saidona chuta telve tumlo party chu NLD le party dang palinga vel an niome barmarama party somkwa chuang zet anoma adang zong hi chuan sipai hobin an thutiam hi an ngai chang me kani Myanmar boina ram dang enroll ta se Myanmar ram boina hian ASEAN EU le UNO beng athleng ti pia lam anita khovel political platforma democracy le communist in beinarong akai tran ani mayem social media mangin mi pui tam takin US le UN tran puina andila protester ten embassy ko chua an luak khat deu reng bok baramarama sipai le CRPH chu ain sai thui po meka mi pui le ram kai soina dan mu mal tak om lova mi pui tam takin sang khat zakwa somre le pariat atang to khan ramdang sipai ron lu turin an be se thina ramdang sipai te enroll ta se engtin nge niang kanrin awang lo ve antile mai the ani UN enroll in sipai ron tir ta se ani lo le US le tang rual polin tharum mangin lu chil ta se andin mun tur kan ngai tua chiang ngayem ral thuam manga UN sipai le tual chung am kengte in beidan kan se to ngayem le thil ni thei chinga soi ve tai la UN alu rualin sipai atlom nga lani lo chuan ralram an ningal dona indo pui an ma chonang UN hian sipai bil anei lova ram tin sipai nam sang sang mi je san san an ti ranga mi pui zinga sipai lam tang le demo activist an thliar sang thiam kher lowang ram then khat puina rin chanin an sipai te po an chakai ko top tran ve nge yang chu wangin do lung le tu bo in kara mi puite an ko sadona re theina le chung pikna zong zong chu an ma chona ngai do na ni taingin tha ral thuam keng te chu mathea an mang nge yanga
anin be selian tak nein an lo dong song bokang federal du le confederate du independent ni tum anom nuk bokanga chu chuan tual chung buaina a chok tho leanga state ram ri le sakhoram ri ti danglam atul theyanga Myanmar ram map adanglam hialpo ani mai theyani sipai thun hoya kunai chuan engpo lo thleng se kan tu le fa te ma khuwa aeng zo kang ti hi mipui tam zok te ngai dan ani arinoma ram dang sipai te an lua wanga re thei har sat chu anin huam viau mai theyani khoteya om mi re thei har sa tak tak te chu an ngai tu am wak lawanga khopui mi mi hausa le nuam tol thin te ro chuan sem hun tluk hialin an ngai nge yang khovel hun sang sanga UN le tangrual pol sipai lu dan chu terrorist le ram sipai buaina ani thina Myanmar ramero chu sipai le me puyen kar democracy le dictator in beina ani thung chu wangin rampon sipai lu te po ngil nei tak mi pui hum haltum politics buaina chau chin feltum lok na lo ani thei bokang Myanmar ram shroi tu te hian thil tam tak chu an ngai tu lo kinarinoma a chever po huamin thil an tita sa sa nukcha ma chu an tlom bi khau lo wangle chuti ani vai chuan an pi ber le mi pui ngai san lo deu deu te chu an chan ve pal mai thei bokani civil disobedience lo thling ram se sipai lam hi in lam le thut se democracy ram thar din turin tai gin tha zong zong hi lungrwal thei bok sela tual chung buaina neu neu hi to bok se thi sen luang lovin an ram buaina le har san na chu jingfel thei se atiom hleani